Faaoga-SETV ele o tula i le ava ma le whaoloro tele i le whuritai au matangofie whaafero i atu le pa i maurunga o tātou mautanga i le sua lau sunga i le taitai o sauninga lau sunga le kopo o tise montafa whaapea fo i lau sunga le li prestene lau whionga monanu Mamalu maulunga o tātou e kāresia i o nā tulanga whaale te luku. O le foi e maru te wele pa i o lo tō a ingali. I o lau whionga whaamatua Francis Ray, in a good lady. Ia whape foi lau te lainga aunga e malama sofo. E pa i o maulunga o Samoa poto. A mai se le maulunga wa tātou malo o whionga le maulunga o tātou tanga lunga whātua anga whainga whaiva o whionga le li pula o tātou eco business ia malau whionga le sui malosi o tātou export ia malmaabe ese le pa i maulunga o tātou o whai whātua anga moa uma i Samoa i lo ngang whaaloalo hea nāno whātu lau o wā tu o whongaa ia te tau whanua ni mari toa ia ia whaingata wā li tu sanganga pātulau fo ia wā le pēa ma vai te mutu o ele tau siwa te le wā le tupu fia ia ma upu ia whaleata haftai mo le avanoa ina ni aso wa tātou patpatia le lofo le tua o mwhain tātou mai whātasi e mori mauina ia le tofa ma le whautautanga sa whauao whaupo e le tofa ia aunga ma le whaletua ma le aingali o tātou mori mawina ile nei aso wa tātou wawai wa tino na ngā luenga sa whauwhau na o atu aunga lo ofisa whaamtala atu se tasi le nei o whafuanga mai le whaamtalanga i ata o le a whausia se whale le nei whau mai la tātou pusa nei e soani i le au whai whātua ngā moa o mana atunu e whai se pusa e te wai fuamoa e le te tau whaamtalaina tūlanga tau fuamoa langa o tau mana malama umai e usu le moa le koa ia whae ere na whore fuamoa fuamoa la ia e ma whaina whaapea e a mai loa tu o pusa lea whaonga le tau mawha e a whain fuin whaapea e a ona toe whaatatama pe toe wha tu lai leo le te tau fuamoa ia mo mai fo ista mai moa ke lo tire te tau whaamtelina na uto loa le whaamtelanga o tala ngā ngawha o nini o moa o saveu ia uma moa tino pepeti ia ma moa turi ia ima ia so uma na o atu ia aunga ia ta umfa pe atu ula a mata le tu la no loketi le na pau ala fa malosi ia aunga fai pau ala lo ku fai patino o te doai o uma na fai tau de le aunga le tulanga ke rensa no i fenga fa vai fenga malo fitilia o le utato wa mai ni fai o le aunga mal fa maru si au ia tato tango lima tato i me tato te fai i nei si tato atunu e mai se swinga te tele o tato o iai le koviti lena umatu nei o tato va vai o le to iai ni va o loa to o mai ko yain ya vanoa tu mai yain me sa tato wola ma sangi le so uma o lo ne ta te fa la lango i fa suka ma sima para o mata anyani ya o a tato fuamoa o tato ai fuamoa mai fafo fuamoa fo ie e tu fo nei ya fa to mai tato le sto ma sino lu mana ya se me fa pena ale unga mal fa mo ti mata al fenga malo fifilia e tato tau mamafa i me ai felesi na to te silifia ia leva no fa mai na inisio tato fa fuamoa to
tātou tunu i ei lau commercial Layars Layar e ei fuamoa lātou te patu fuaina fuamoa e au mafuaina tātou leto e whanangolango i fuamoa i e mai Amerika i a New Zealand. Al whamoe o tātou whainga whaavai Faaoga ina ia ngawhatau di maina tangata whai whātou amasanga. E tātou te oe tu e whaime sa tātou masanga. Pa whanga au moa. Tausi au moa. Mai lese mea tu e tau whamatalaina lea tūlanga a te lea lau whanga ngā moa ia tau mawhala au moa ia so uma. Al tūlanga o tātou mai tauina. O tātou li lifa te le whalangolango i mea i mai whafo le sa tā ue au. Tau nu mai whainga mālo fo. E le lau lifo le ono se fu. I le fitu se fu container tai fast food food. O le tātou te tau mawhai i vai mua la popo a fo i nai tō te whiwhia i te mini. Tasi se vai mua whago i le motoro mini. Ia e ta ui se o ngā ngā o te rea i whawhol pau moa. O le pesu ma lia le tātou me ai. Ua manatu ai i tātou mā lo ma le mawhauwhauna. O tauna furi le mena nao. E le ngata ina whaititia i tātou tu pēr i whawha. Ai o tātou tau ma mawha i mea ai whelesi. Ma mea ai e whaititia i lalo tātou toto maurunga. Wha i le pisi. O le mori mauola, na tātou whiola mai lawa. O le moa. O se tasi le nei o mea ola. E ola whaatasi ma le tangata. Le tātou te iloa ai. O le wha iloa au. A le ingi mo o tātou le lopo o hao po lara kaimi leo kako e. Nau tō si fia. Le moa le ono le wawe au, le sifu tasi le po, ia ma le o mo moe. Le koko e wha solo atoa, mta ia tātou. Wha pēna, wha fo. A koko e mai o le laiku. A su e fusu anga fo, u wha pēna fo. Al wha moe moe lawa ia ma le manatu au tua le tātou whenga mano. Tātou ue toe ta pena lo toi whale. O le ngawhatau li maina o mea ai. Tau tala whapitoa langa o leo le so o le tātou whale moa. O le tawhai oi le uwhata atia le tātou malo e whai le tiute o whenga malo. Ai whai fo le tiute a leo whai whatoa ma leo whai pisinisi ia tino mai tātou mta upu le hapa. Le uto vai ne le mawhauwhaunga sa tau mwhai ai. Whai le tiute o le malo. E tuwhatu whai nātu le tai miliona tā lafo le vevesi ai al te minei. Tātou miliona tā lafo le mwhame le tupu e le o e le mo. Te loe leise si o tau i tono le maota le nei. E leise i tu malo tau te le mawaise whamanianga bloketi le nei. Ma bloketi le nā. E pipi i ana i le mea lea. Whai eina maua whamanianga e mawhaina ngosi lau watina e. Ia, o lau tālasanga, o le anga isa o ali tangata i e ilona i tū malo. Ia, maa i e tapena le roto i whale o whuna whaavai. Ina i mawaise fisosoni mo e i tūlanga le i eini mea o te tau whai whaitata atu. E le i whai ngofie le amatanga o tātou poloketi o se mea fau. E o te tatalo atu, iuto o msaa. Nanga ele whapea e te whanau me loe ar le atoa e tau tātou tolo sa bali bantu. E ni whatoa tātou full speed lea. Ai ono sa iru i tau o tātou whasolongo le whai. O le whatinonga nā tiute le malo. Le wa batu le miliona i tū malo ume lima sifu matasi. I whai e iati na ese. Whatoanga, whai ngā whaiva, na fumanu. Sio manga, a onga, so se mea, o le tōng tā whaiona e pulea tu malo ia. E li rifo se whamatalanga i mitanga leongo whatuanga, le ua tau sisile mai, o la ua i tāl tātou poloketi fo ilea, a e mana o neu to mai moa. Iana sua tu leu ka, e li ngā mao te lea tu le, whaalingi tele le sa whai fumalei, sa tu ina tuel ta igua tāla ta mai moa.
whapeke reo ka mai malautanga mea ai e nai ule whanga i ola lau wasfuru ta mai mona ona e si la fia la wasfuru na e te mauti noa tari e lau sua o le wha ninga le nao le ta whai oi mal poroketi o le tūna iatu o le wha moe moe pe ona sao noa aunga e tātou mafa tau li maina e tātou lava tau mafa e o watu ma le se lau miliona e tupe o lo wha alu i whafo atu sa noa tongi ei a pusa moa mo ia tātou tau mafa i masina o e le titi awa e wha moe moe o le fufuanga rutanga luenga la fumanu le tātou whainga malo e whawhanga ia lava tamai mo e ntufutu whatu le ia tātou uma a wai le a ia se ainga e se lafu e rupu sa o na e tātou whiola mai lava e whawhanga mo ale ainga ia e le se mea tau wha utala inu le mena e le pa ia manu maulunga o le tātou o tunu e pe o le papai mai o le nei a Kamupani fau le Layar packing o se tulanga le lei lea mo tato umalang wa le fa pe a mautula o la fuamoa ena la tulea wa mai mai tu i me fo e tu fatasi na o to lo a o tu fatasi a fuamoa e te ai au voini tu fatasi fuamoa le ato tasi au ma nei tele le la o mai tau mal subua e martosfu pa wa sha tu ala kai se pusa ono fuamoa ala tu supermarket e la ku foi fare la vala o sele ia fa ko me leongo astu lalo lo fioma de el pule tu langa lena e sa no e le si o te moro mai fafo ia o te no fia e fa la tu le office tu si ta proposal ia no walu le mo ka peneta o to to di italia si ti o pusa mai fafo e fa mo mota to o le mea e te tau no fai le fo isu mai le sunga rono le mga o le tawhai oi na tanga lenga fo le alma lolo ngafa ma le fisosani me tau tupe o la utu a lalo sa fonga mai fo ili pa ia malu maurunga o nisi whana o fai pisi nisi o lea e anga i mai mamori mau e aso le ioto o sa o le fato a lua tau sanga o tato whainga malo o le tele i o mea o le tau fatu langu na jo te vai mai no le box on na le fai ai talo yo to o sa o le fatu a lua tau sanga o to vai tu foi o sui minister business mala movia ya e fatai le to fai ala tulu ya la wo le fo al am tu nei ele ai ma nei lo se va valia lota o tau na fai lenta to scheme tu langa tu pe fanga wa business fa pe nei e lo tato su wa commercial bank a wa tau na fa tu langa ni a wala pe le tato ai business ya manisi tanga luenga po ni scheme malo a fa pe lo faina abel tai miliona i tua e develop mai ai tato tu malo ya fai foi tau fai se me fa pe mo business i tau atia e fa pe nei ko ni tato no o le tuo te fifa taua i la sole nei o le recycling te loe tau foi na mose te to su solo aunga te le io tato pepa la tu moita fai mata o ka se no i la piscina tu moita fai mata day and day every week tons and tons o la pisi pepa ya ma me tere la initiative mai tato pepa e yai lapa se tu lango se recycling fa pene lango le mai ai pile atu ave fa ya le mai tau tau ya na mai atu fa li sua vai sa ai malango ff ff mo tre ti lo pesa ora tala pe ai en fai fun fa mu sama ne mata le lang pisa fa tu ang
A o le nganga la baia, au ngā man wha mai mo, e tau atu pēr mātou tau au. E fo esu mai le tumate pule o tātou livestock. O le tele o moa la iti tu inatu I whafo, o le tele fo ina moa la atu fua. Mai tau ana o neti le lei tātou ma le fufuanga tau ni whai. Mai watu wai le mātou wha malo, le mātou wha whatai le yaso. La ufionga ma le whalatua e ma le lua on sa. Ma le aingari. E le tau wha fulfunu ina fo I o lea fio mai pa o matua Francis Craig. O roto wa ino se tasi o aino wa loa tau tua I le tunu. I mea SS. Labar tau tua le kalisia. Tau tua ina le fausi ino ma ota ma lawa. A toi pele ngano whaafitai. Whaamaite me le lei, whaamaite me mua. First, to establish such an initiative and such a development in Samoa. E leo whai tātou whare pusa fuamoa. E whai whai tu wai I fuapapo. E makosi. Awa mea tasi. Ia, au la au whaamalosi muli muli. O lo tā pena tātou export authority. Whatau sauni mai tutui la na mafia. O mea lava le tasi. Ia le lei tā penanga o tātou packaging e vei tātou ni whafu. Tā whetai o leo mai tā watu e le ngatai I. Le tā pena me a vei tātou a boka, tātou esi, tātou mangi, fua whala waina, whala utama whamata. E le mwhaina ave fua sting pusa, e te tauna whau le pusa, e ei mea momi ia ina ia pui pese prini, sese me la apu. Yo otu yo lai matua lei lona tino la mole la usi kasi el vai tangata fia tau sami ai. Ala fa malosi naunga. This is just the beginning. Ai o te loa te lea le si uta upu. O lo manei le fausinga o le packing house. Alam tanga gwenga ia mamasini e mai. E ti umata to o lor valele le to la saba so volente to nina al wele to mo tato talo lo tato fa dei tai freight o ma so yo lo mo va to lo va so tato no e mine nei dua fai tu la we New Zealand the produce ya no fa penat ai le mai tau da so le ele o se e whautautanga e marikape nanga le nifa mai. Ia, alofa mai le tō por tele. Tātou whaatasi fo I manisio le ufai whatoa ngā moa. Ia, ngā rola usa. Tala ia tū tala lei. O le u maua le tātou whale e teu ina e tātou fuamoa. E manisio me uma mo le whasolongo e lumana. Ia, o la whai fo le tiutia le malo. Io le maua le sosani mo la tō le tau whai whamupueni mea mo tato uma e meisele ana inga mulugumana ina ia tau nuu whaamoe o tato whainga malo. Ai peo no whai atu le whai maulungo o tato waso. Everyone has the responsibility to play. E re whai ana le malo I tau nuunga lei o tau nei. Whai le tiutia le malo, whai le tiutia rau whai whātoanga, whai le tiutia rau whai pisinisi, ia ona au tinoa lea, ia ua manuia me uma tātou tau whainga. Whamanuia lea tua. Whamanuia lea tua I tau lumanga, ni ele ma mea uma o la tutupu ai. E manoa lo whai tua aunga, Inisia tātara noanga e toso ai le ia au afa. Ia wānisi me le mo le kumana. Ua lau launga tolo papa. Ua lo whenga iai, tau sino nei company ia soi fua mavia le suna whawhengi te rangi, suna li Kristene, a se poi pari maurungo le aingali, ia ma Samoa poto. Ai se foi whawhonga tāpua mai I se tātou whuru, ka whawhio le rangi. A ia manvia tele le tātou tāma lasi, soi fua.